Dobro jutro, dan ili noć, vi se nalazite na kanalu Stigmatik ili kod kuće ste. Ovaj uvod će nas kostat copyright, ali nema veze, sve za vas. Zato vas molim da lajkate, šerujete, komentaršete, pretplatite se na ovaj kanal koji se zaista bori da što više inovativnih vijesti vi saznate, a poslije sami od sebe odlučite šta je dobro, šta je loše. Znači, ne želim da utičem ni na što, osim na to malo neki taj pozitivni hakera, jer baš gledam, razmatram kao mali gdje sam neke stvari radio i današnju djecu i ovo, i ne osuđujem ih, mislim, i mi smo tad, nama su se čudili naši starci, njima njihovi. Međutim, pogledat ću još jedan video prilog također vezan za militariju i za tehnološke dostignuća. U stvari za ranjivost vojski, bilo koji vojski svijeta. Znači, doduše, iako Amerika najviše ulaže koliko para, toliko muzike, mislim 750 milijardi u odnosu na 600 milijardi koliko ostatak svijeta. Pa sad koliko kođe ima naučnika, iako nije isto kad Rusi ulože 50 milijardi i Englezi, oni naprave puno više nego recimo Saudijska Arabija i Kina kao uloži 150 milijardi, ali nema te naučnike, ne može da... Doduše Kina, ona više kopira, mada ovi rade. Međutim, ono što mene volio bi da pogledate prošli video, vidim slab odziv za sad, vjerovatno niste očekivali. Drago mi je da ste Mr. Robota prihvatili, bar koliko meni izgleda još uvijek Doduše, mnogi su na odmorima, mnogi nisu tu. Ovo je very hiki aplikacija, najopasnija aplikacija na svijetu, ovo je aplikacija, šalim se, pa nemam pojma, ne otkriva majica nebitno. Tweet volim ovu boju, pa onda neke plavo. Uglavnom, sve više je svijet uplašen i svi smo vidjeli, znači, sad konačno nadam se, mi pametniji, jel, da smo, vidi mene mi pametniji, pa dječko, sve su to ti. Einstein možda. Ne, a šta su to ti? Ovo ja malo sa sobom, prosti na digresiji. Pa jesam pametniji ako sam rekao da je taj COVID oko te cyber kontrole, sigurnosti, face recognize, znači da vide može li bez maske prepoznat samo gornji dio, pa da suzi na recimo 30%, znaš, ne može baš 100%, pošto ima dosta ljudi slično ovaj dio, ali može da ga suzi, znate. Međutim, naši panteri, Robin Hood kriminalci su dohakali i tome, pa zašto nose hood na ove, kako se zove, motociklističke kacige, zato da ne mogu odrediti visinu. Ima tu caka pametni, međutim ovo je također nekako pametna caka da vidite, znači sve se svodi na dronove, danas znači neće biti vojske, će se skoro izumrijeti, ostat će samo te specijalne elitne jedinice, nešto malo vojske, čisto reda radi da se održava tehnika, znači tehnika će se također svoti na minimum, ali na jačinu. Znači, tenkovi će izgledati onako kao ruski Terminator, avioni kao F-32 Raptor i sve će se svoditi, znači, na što manje i što više tehnologije. Rat digitalni je već u tijeku s novcem i sa svime, znači, hlad nije, hvala Bogu, nije još uvijek znači, i posluje se i uvaljuje se, doduše to je uvijek tako dok je svijeta i vijeka bilo, međutim, interesantno je da ovo pogledate šta sve mogu dronovi, kako se prave i šta sve mogu dva pametna čovjeka kad sklope dron, znači jedan aerodrom da se rube jednu flotu ili jednu veliku brigadu tenkova, pa evo molio bi da kolegica moja. Vidite, ovo je taj aerodrom, znači nisu željeli da pokažu ovdje, kako sam vidio po naoružanju, ovo su one ruske rakete S-500, vam ćete vidjeti američki F-117, nevidljivi, također i fantome i sad ćete vidjeti vam od ljude koji voze gumene bombone. U stvari gumene bombone su jedan veliki dron, u njemu se nalazi, vidite. Tako da će
što ste imali priliku već gledati na mojim videima, ovdje se nalazi unutra, pored znači drona, vidite laser koji ima znači napajanje, znači laserski top. Vidite gore zaštitu, zvučni lag koji je, ako bi u slučaju neko krenuo da napadne, da tjera protivnika, znači blizu tog lagda je nenormalno, nemoguće boraviti, znači ljudi isto kao da vas nešto opeče, udari. I sad će se on formirati, znači polako, jedan po jedan. Zaista, on će, pošto tako je snimak, pola je snimano u zvučno, a pola nema zvuka, verovatno do njih, ne znam zašto, eto ja taman mogu da vas komentarišem ovako dio što je vama možda i bolje. Tu su znači i rakete balističke i veliki dron koji će uspjeti, znači udaljenost je ogromna. Oni su znači daleko od aerodroma, ali da su blizu stealth bi ih ovi radari bi skontali, međutim on će zaista da naprave čudo, pogotovo sad je pitanje da li su preko dark weba, kako su oni došli do ovog naoružanja, ili su oni dio nečije armije, ali uglavnom ovo je znači nešto što će se koristiti u budućnosti. Možda nećemo stići u ovom videu, ali ćemo u idućem videu pokazati šta se sve može bacati iz aviona i što se stavlja u zemlju, a kasnije puca iz zemlje kao zolje i zaustavi čitavu jednu tenkovsku brigadu bez da koristi i jednog čovjeka. Možete misliti, znači, to se okreće, zaduše teško pričati o nečem što se ne može pokazati, da vidimo prvo kako će ovo proći na YouTube, pa ćemo onda, zaista interesantno, dok oni njega sklope, sad ćete vidjeti stvarno čudo, baš eto ja sam ljubitelj te neke tehnike, znači nisam neki krvožedan tip, ovo me stvarno fasciniralo. Da se tako može, možete misliti koliko košta taj aerodrom, evo ako ovih 8 Rafaela koji Hrvatska kupuje koštaju oko $1.000.000, tu su milijarde i milijarde. Evo ovdje je taj američki laser, onaj koji koristi Magnarca, i Rusi su ga napravili, međutim bio im je skup, pošto Rusi ne koriste toliko Magnarca, oni više, ja mislim, ove pješačke jedinice, oklopno mehanizovane, odstao su od njega. Sad pogledajte šta će ovo čudo napraviti, kakvu zbrku na aerodromu. Podsjeća me na partizansku eskadrilu u nekoj high-tech verziji, zaista. Evo, to je onaj zvučni. Znači, ako kogod priđe, treba će mu stravu saljevat poslije toga, jer zaista ovo kad zvuk zvizne, a mi smo izloženi dugo godina tim sitnim niskim frekvencijama, samo ne znači tom jačinom, nego da budemo, da kupujemo ono što oni žele, da gledamo emisije koje oni žele, kao taj projekat Pandora je ukinut, to sam u prošlom videu pokazao, znači dio od onih 6 minuta videa. Sad će da, mislim, i zvuk pogledati. ostaviti link da pogledate i ostalo kako i tenkove i... Znači, pomoću modernih naoružanja, biološkog i hemijskog oružja također, znači ove isprava.
kompjutera, svijet je postao jako ranjivo mjesto. Nažalost, nisu svi hakeri hudovi koji će se boriti da i dosta, evo baš čitam 533 miliona Facebook naloga na dark webu, prodaju se djeca, prodaju se krvne grupe, svašta, zaista, ne želim da vas plašim, pa ću malo izobići taj dio svega što znam, isto koga pogleda Serbian Movie, onaj film vezan za, nema znači veze sa Srbijom, čisto je tako ime, da se ne bi ko naš uvrijeđen, je film fenomenalan, znači film je opisao bar taj dio dark weba i onda kad su me ljudi pitali, kad sam počeo da istražujem po dark webu, je li to stvarno tako, ja sam rekao, mislio sam kad sam tek počeo da to nije tako, i nije izgledalo, međutim kako sam ulazio dublje, shvatio sam da je film urađen softi, znači vanila, najmanje što su mogli izvući, da je puno brutalnije, da su ljudi zaista puno zli i da nemate neke razlike između dark, deep i ovog weba, to 1000 puta govorim, ali nema izgleda ko da me čuje. Pitanje u nama samima i trebamo naći ključ i rješenje u nama samima i onda se sjedinjavati s ljudima koji slično razmišljaju. I drago mi je što se ovdje nije pokazan najgodru neke određene vojske, nego je baš različiti su vrste aviona i naoružanja, tako da globalno jedinstvo protiv globalnih uzurpatora, tako bi ja to nekako nazvao. Eto toliko ovaj puta, pozdravlja vas Lexi Stigmatik, mogu misliti kako će nas sada, razbit ćete Kufi, razbit ćete YouTube za ovo Stigmatik, YouTube ćete razbit za ovo. Ja ću njemu samo čisto pritisnuo, gdje sam to pritisnuo, stederom palija lovke. Ćao, mati, nije od jutro, šalim se. Želim vam ugodan ostatak vikenda, pozdravljam vas Lexi Stigmatik, uživajte, čao.